Saya recommended kepada semua orang. Welcome to Celcom Digi My 5G SME Digital Workshop 2026. This particular session is not about we teaching you. Kita nak belajar sekali, sama-sama belajar through each other's experience and see how we can actually scale the business together to the next level. Benda baru yang saya belajar adalah tambah third element. Third element tu saya rasa macam satu benda baru untuk saya yang saya boleh apply selepas dalam konten TikTok saya. So normally ramai shy buat live, tapi dia kata kalau you ada TikTok accounts, you were just doing. So anything topic you can talk. Jangan malu lah. From the session, saya rasa semua sangat berguna. Semua pun saya ingat sebab each of the sifu sangat memberi input yang mendalam for us to remember. Saya recommended kepada semua orang, especially usahawan yang baru nak belajar, yang baru nak terjun dalam bidang perniagaan ni, korang kena masuk apa ini program yang mereka buat ni. Sangat bagus.